aha tuma GH me the update ena ebro e free Menchia Palace ena fe yenuaba efia pokua after say okopa achowa Menchia Chiefs rejected achopa odeba no update abano eya sefen baby ansem no ekodu de e wo say etenase ne yehwe ne yi fi say me ne wo kase Menchia himfo ede omo ho ato asem kese mpae mu meso ne de mu a subscribe my page ne mi adoma ne so sena me upload bi anso na onsa ebetima aka emusuya update a mede ebrewe efri Sofokum Chacha akache jedi kan afi Kevin Taylor so abe make response na afi ni twa to cramp ne ye ma me bi e friend oba Messi oye djuma o Kumasi edwum na afi ebusuya ye fan komo no enhyase after say ye nuaba efia poku akopa acho wo Menchia yanje ne chopa no antum no. The first response I was making a life threatening. We call the TikTok account. I could join information be at one more. And I'm Ghana for a casa. Say, baby and semono, any abedunu, any a yayin. Any abawe a chirimua, untuminda, untumindi, baby a niwa, or ya, utumiye, Ninani ye say, and afford the omano esinizo. Na ye say na ochro in semono, let Ghana and Ghanaians jubilate when they hear about my death because I have committed a crime that has not been committed before, and it cannot be forgiven. It's okay for me to be buried alive, so Ghanaians citizens will be satisfied. And a soon emoji, and sa airborne pie emojis at the two. We are the first one or the better one. Nafi after we know, or send the second one super two or san actual say, Lord God Almighty, hear my cry. I am facing rejection and disgrace, suffering from pain, fear, and am in constant sorrow. Who do I turn to? Where do I go? Where do I belong? Lord, hear my cry. Sister Felicia Boedu, Desingdorf, Germany, thank you for this song. When you say a prayer, kindly say one for me. I need it now more. We are someone yenuaba efia pokua abejato TikTok account enama enkofo kasa se baby a yenuaba no emotionally ni wakudu no e wo se Ghana fo etwemben no no mo ne enkasa fi se ne waye no enye de obi nya bi danie na eno koda nchen Sofokum Chacha enso abe make a response na o che although say yenuaba we enama teti mu a o chro sansemeto TikTok no amafo so frɛ Kum Chacha say onfa efia pokua phone number emomo Eradi nshira obi a nyame nya obi akese media the prophet Kum Chacha say yenuaba efia pokua issue ye ba ya eja meneno ene yenuaba Munaguchi any mpanifo ekọ Menchia ya ye bayi chese course wasese minya no me hu bi da ana emema no obi asole Sofokum Chacha ene ye pepoku anomba ye pefia poku anomba na sade ne shape tie ne de sade wote no minya na kamene ne betwempra na we ya frem sofo minya na wade aka mepe ena ne ho ofe ena owo shape ye pene nomba Sofokum Chacha boa ye ne yenya ne nomba fa poku anomba mame hwe mempen kwase asem ni nkwase sem bia na mojimi na chasa media memekoti ewu enye adwuma kwase afo obi wuhu mo obi keka obi wuhu em obi keka memfu praying tie memfu alupre ani yenua ba ne nko na yenkogya no na yemra na yeria ene yaria ne yawia ka wapantanse nikanika na ka wapantanse nikanika ka wona beba abefa na wakore munya me ne ene Sofokum Chacha fa poku afia poku anomba maye na ni shape no ne sade na okoto no obone doge ebeko obone doge ebefa masa obi enya agimiye no jajimiye no mempen kwase asembia ma kwase bia mfra mi bisabe se me pe number me pe fia poku anomba ene ade na abone doge ebefa na abone doge ebefa kwase afo ye me yasame wa bodam odwan chewonwe yasame fa jimiye fru okọ yetiti abetiere ne chano no issue ye copy o Menchia ama Kevin Taylor
abe respond seriously na we take Kevin Taylor mu aye na ode bana oya dane asem no a political issue but the so who say we nye asem e wo say dey politics we asem a esi e wo say obi a de omadwe nkire eba ababawa na ohu ohene pon se otutumfo anemu na ose abayo bi akasetia na adwirimu no abayo bi akasetia ne hene enti ne hene asoma ne se ombegina TV so endidi obayo anatema. What does it say about ohene no? This is the biggest embarrassment to ohene bia Ghana, because ende se obi di ahemfu a na omutiti TV so edi obatem baby a free senia no hotie senia nenim tie na every insult that goes to you directly goes to Otumfuo. In the sebio se me bia manaka se ahemfu a na sebio mo hye Otumfuo empobuom edi atem sei sebio mo adwene wo fom ana sebio mo nim nyansa be di Otumfuo atem efri se ho na mote no na mote wo se Otumfuo. We should not put too much emotions. In the process of fixing a problem, you can destroy yourself. You might not like me, but what I saw, dear me who no, ama be sia film. Teteno, ana yenyini no, ni ehunu se menhia de. Sebio ohini bi bie na no akasa o menhia, na oyobi a sebio yatete no. Se ohini etumi gina Ghana fu enim TV enim ewa ahemfie edi abayo atem adentra ono na adwini mu no the abayo ne kae no entwa yi a then any, without due respect, any madman can be a chief, any fool can be a chief. If you say there's no difference between war hine na o ka sansem no TV so and me ametia, so I have no reason to regard you as a chief. So I saw what happened yesterday and they say it is a total disrespect. Just say ahemfo no mo be share no mo go to for ni mase. They have lowered the respect at Otumfuo, because if these are the council, without due respect, so where mu na se bi omo ya ahemfo Otumfuo ji omo di say osmo omo se omonko ti ni ma omo betuma ti ni ma, then without due respect there's a lack of sense somewhere, because de minimu no ohene entina bedwam in the atem. It does not matter. And you know one funny thing? Nobody forced this lady to come. So with that alone, no krampono, for the lady to even say, let me come, whether I'm guilty or not, no, you have to appreciate that. Say nipano or the buo amount. Now say akwarani betina we nimu. Now out of you think you want to be popular, or out of childishness, you forget your role, the position you have been given. Now we jina national television, so now udi obatem shene nine shene mayene yenye na nkonfondi atem. But for you to be representing Otumfuo and Asantehene, for you to go that low, sikejwa ebaye enimguasiaka esikejwa enra ne kan sikejwa kese. Say wa memre bia o se ye ne de ti sikejwa ho. I don't disrespect anybody. Na yenim say asam no de ya kan wie e ma me bi so ye frɛ no oba Messi ye djuma o Kumasi dwem de nsem bia betodwa a me ne wo kase wa frɛ ahemfo motena ye niaba efia poko aso etwio mani mpa se eyo mo no mama san nema we nyina aba ne nyina ye ketasese ene proye bia ekoso e wo Menhia Palace ebusua aye nsem o the way ye ma me yakase de e wo se wa wukɔ ne kotie Yami obenchia mu nyina amakase de mu university ara na mu ya bone sa edi pe wo edi pe so edi pe timinko obi nkase afia pokua de na wo ye no aya de papa akola no wa anya de papa sedi osika sai no kasa bahat eti ya Asantefo nkola na ya papa ya papa ya kasa asam ne ye de na mom ayemfofo na mudi asam no mutie mu amudi asam no sa afokuo no mudi asam no eya mo na mama mo ho kwa na basa bia ma no kwa na ewo dolim ya ne muti Asante ya nya boni o enya hwe o ye bebu Kumasi dwa e ma besia so obi anko response
ya kwa sika our bank akoye response kama mashada fa continue kwa abe village apade ye nyina ato agu owi amasa de ama enipa foforo amenipa suesuo ene amonka hore shi ame kwa kus akola abaya ya sami wona wano oden ya wotimi kasante kasa ma obi ehun sasa be previous o ya asante ni ba wo so na response asam ye de brawo wona woji ko bi ene adwene ene sika di ya so wo de be kwa asan be kwa mo otumfo wotimi de ko yi wona mama ekoya da wono mona mama wo hina ni emenyam no mo ayefufo am wo kuro ma mona mama otumfo na ni menyam no aya muni asam no kura nipa su on yentimenka nipa su yentimenka afoku amudi asam sachi ame kwa kusu se aya da na wo ba bi bo ni bia me na me bo chi ame kwa kusu bia na ka se yin ho wo so kwa bo ye wura man ko pe na no otumfo man o ti bi kwa ba na man ye boni e wodi o ti bi kwa ba na man ye asama me kai na sama yin woni response mo be diri bu ye wasade komedi pa afro amen na kadrome ada na mo ye ni pa bonu for asante for yin fofo mo gu asante men mona momo mama wotumfo ayini ene nya kase na wotumfo ayini ene ya kase pa ya moa sikadia basabasa wadie boni pen ya yemo boni pen asante fo ma ya wa asante ya yemo ya de sika ko ya response but mi arenya mi anim about the response na wo pata ya ma be sia de sika ko ya response na maka fa ho na ka ti mi fa response ana ma dia man krofo ma dia ma enipa foforo ati sika amaka adru yan ada na mo yasa itiwai abusia ko ya di chame samiria so akwa to abusia ko no adi akotua ka stay ka da manim ada na mo ya bone sa ada na mo ya bone sa otumodim so to fotia oba wuro mo nyina mo na mo paboa ani ano dia mo to fotia ada ni obi dia de mo to fotia ebi dia de mo to fotia ayi mo fa mo wakura ma dia na be tia mo nyina mo kata dia ni masetia o hini bia oba gina ho ama ya dri response ni go ya aya won sa dia kwa mani pa afra dia ya mi oba tia mo nyina mo kata dia mo ni masetia ada na mo ya bone sa eni pe wo eni pe so eni pe ti ko kama sa mi mami o e ka rubio o to fwe di masa mami o di masa mami o e ka rubio e mo si akwa ya de mame akwa to no ni akwa chiaka e sutia akwa sutia me kwa so de mewo sama ina de mewo ka se ina de mewo ani amu hunka o ti mi fure bi na mo fure bi e ko ba di masa mami o e ka rubio akwa fo mi o akwa fo me but of what you but of what I'm sick vitamin pio mewo otovuade mi na mewo otovuade masa mame na mewo ebidia de ne kwa nzia bi ya fa bi kwa nzia dia otovuade mi na masa mama po kame mami o otovuade mi na mewo ja me kwa kusu na mboni bia no ana ni wa mo otovu ante otovuade mi na mewo na when information ya mensa kan anwumre ya mesoso de wadwen kire beto wo no mo ne yehu hawa wosifa gi yensem na de ye futuo ene adwen kire so fato wo no mo na yentie ne yensu ade so efemfro na afre mesro sene di mo a subscribe my page ni mi adoma no so sena me upload bia so na unsa betimaka mema we free say obe follow me all the other social media platforms so ne nyina eye too much gh makrao